Rulani mzamani kesiri swinene unge msava awara ya 12 nhlakani mingisiro mina kuhlanganisa ku ngisela station shurkongo ku ngisero la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo nawe kuma ku audio streaming yamngana lo fm.co.za mina nikhalanga Pat Mathebula lo kuyivula Gauteng sukura ku etsela namuhla rango mindla ku swikombelo sabana labafuna kwangena ka grade 1 na grade 8 laba bohlwela ku ndla swikombelo va pfala namuhla loko soze sitanda namuhla obviously va kun'wana weta ngivuyisa kaya kwala aMpumalanga kumbe Limpopo kumbe Northwest adyondza kona hi ku swela Gauteng swi ta va swi tsandzele hi ndlela leyi nhlekani mingisiro me a hi fambi swin'we 0860002543 timhaka ta le a Democratic Republic of the Congo ta ala se to ya ti tsatsamuka hi ndlela leyi se ta va kha hi bula na Professor Themba Sono hala antsonge no mahungu misava awara yan'we hi twa ku va ri yini kambe ta sungula hi twa we hikwalaho ka ku angula ku yini ka timhaka totoleta swiboho leswi tekiwa ku hi President Donald Trump swi tisa ku chava na ku vilela loko swi ta ka timhaka ta maqhinga ya tiko ra hina ku lwisana na mavabyi ya AIDS hi ndlela leyi se sweswo swin'wana swa koho hi nga ta va kha hi swi langutile nhlekani lowu hi ndlela yoleyo seke u nghena hi riqingho ka 0860002543 ndaka leswi khalanga Pat Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu tiyiso mingiselo me seke sweswiwani wena ni bela riqingho ka 0860002543 hi twa ku khometi timhaka hi ndlela yale tlhelo rorolero kasi yin'wana mhaka leyi hi nga vulavulaka yona i ku loko tiko ri karhi ri nga ri na switirhisiwa ne loko ri nga ri na switirhisiwa swilo swi ka swi nga fambi kahle swi hetelela swi tisa mintlhontlho yo hambanahambana ni vone vanhu va kha va lova va langutiwile vatshwa va langutiwile a South Sudan andakala ku xihahampfhuka xa vo xi khinsamini 14 wa vona va lovile ku ri a swo timela ndzilo loko swo timela ndzilo swi fika ku ha mati se i swin'wana swa leswi loko mi kha mi ya mahlweni mi hlawula vurhangeri mi fanele mi xiyaxiya hi twa hi swona swoleswo ntombi ya khale ka president n'wana khale ka president Jacob Zuma ku nga Dudu Zile Zuma Sabutla iye khoto namuntlha khoto ya ku yi herile no hela sweswiwani iye khoto hikokwalaho ka timhaka ta swihehlo leswiya swa lembe ra 2021 swa ku vulavula hi timhaka ta ku hlohlotela madzolonga endzhaku ka loko ku khale ka president a va fanele va ya khoto a va fanele va ya khotswini endzhaku ka ku tlula xileriso xa khoto xo sungula a nga khomiwangi munhu i lo iyo ya kunene hi swo swi tirhisiwaka so kasi ku khomiwa va mani va brigadier va mina havumbirhi ka kumbe mi ri vanharhu brigadier Flendam Mate brigadier Hlulani Mashava brigadier Donald Mdluli ni pfuneni ku twisisa kasi mi khoma va mani munhu i khomiwa loko swi teyini hi ku loko ku ve vanhu va nga kota ku tiyisa ku na vanhu vo tala lava va khomiwaka swi vona ku loyi a ta tiyisa kambe okay i tiyisile yili swi ndliwile se swi nga ndliwi twanani la mina ni lava ku mi nghena kona loko a ndla swilo leswiya na MK a yi nga se va kona MKP a yi nga se va kona sweswi ve ri hayi n'wina swirho swa MKP yana ni mi ya n'wi seketela leswo swi vona swa Afrika-Dzonga swi ta hlupheka la misaveni mo mi ri yini va ya hi ku tsakela ka vona va ya ku seketeleni MK va nghena kwihi swi vulavula loko mina no vona ni nga tani ni nga na vaseketeri va mehe phela mina na vaseketeri na we un'wana wa vona wi nga ningisela a swo kumbe na yena loko mina ni tshika ku va na swin'wana swi khumba ku vana va mina kumbe maxaka ya mina mi ta fanele ni ku swi ta lava mi ta ni seketela hi swo swi tirhisiwaka swo kumbe ku na swin'wana ni nga swi twisisiki a hi mi twaneni ku n'we mi angula vukuyini va ka hina hi le kwalaho ka 0860002543 hi ndlela yaleyo timhaka ta ku tshukisana mahlo xikarhi ka Afrika-Dzonga na Rwanda ti tikomba ti kha ti ya ti tika se hi ta bula na vona prof hi twa ku va ri yini mhaka yaleyo hi twa na n'wina ku mi angula mukuyini hi ndlela yaleyo swiphiqo leswi nga koho summit liya yi nga languteriwa hi mahlongati na yo tshemba se yi sungurile a Harare se hi ta twa ku endleka yini loko ve ni swi twi kahle ku a yi fanele yi va namuntlha handle ka loko a ni swi twangi swin'wana swi hundzile yi hundzeriwe mahlweni se loko hi vuya mahungu na misava awara yan'we hi ta bula na Professor Sono hi ta tlhela hi bula nakambe na va Treatment Action Campaign hi twa ku va ri yini vona va TAC loko
ku ri na swixungeto swa ku kumbexana Afrika-Dzonga yi nga va yi kha yi nga weli kona ka matiko lama 55 lama nga ta ma pfuniwa hi timhaka ta ku lwisana na xitsongwatsongwana xa HIV na mavabyi ya AIDS hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko a ku langutiwa ka vatirhi va ku tlula kwalomu ka 250 wa magidi lava nga koka swifundzatsongo swa ku tlula 7 eAfrika-Dzonga leswi swi nge le ku tirhaneni na timhaka ta ku lwisana na xitsongwatsongwana kumbe na mavabyi ya AIDS hi ndlela yaleyo nako kona loko ka hi pfuniwa malembe ya lama hinkwawo loko hi ti ba xifuva hi ku hi le ku fambeni hi famba na hi number 1 la misaveni ka ku fambisa program ya ku lwisana na mavabyi ya AIDS hi vula ku hi number 1 hi mali yo nikiwa hi USA ai kha hi kunguhata yini minkarhi leyi hinkwayo ku kota ku vona ku xiyimo lexi xi nga fiki la ka ku minkarhi leyi hinkwayo ta tshama hi kha hi navela ku va nga swandla ku America yi nga cinci mihleketo ai mtwenini le ka 0860002543 un'wana kha ku leswa nyipi swa ku holova na vanhu vo fana na va le Rwanda hi ta lunga ketani Afrika-Dzonga xivutiso ku va ku hi ta hi nge lungi mhaka yini akwa phela la Afrika-Dzonga a hi tivani ku hina va mani la ku na vanhu va le Somalia ku na vanhu va le Ethiopia ku na vanhu va le Rwanda ku na vanhu va le Democratic Republic of the Congo ku na vanhu van'wana va tiveki na ku va kwala haso se leswi van'wana va nga tiveki ku va kwala hi ya endlisa ku yini loko vo ya suka wa swi tiva ku ku na vamani vo huma kwihi kwala tikweni leri ke hi ku mindzilekano ya hina a yi tirhi kumbe ya tirhi a hi ku timingisero men 0860002543 wese loko hi vuya mahungu na misava ya hafu ku bila ora ya 12 ni ta lava hi dzika ka timhaka ta timbirhi ta tinyimpi leyi nge le ku yeni mahlweni a Democratic Republic of the Congo na timhaka ta ku va tlherile masocha ve ri hayi va le ku vanhu lava va M23 van'wana va tsutsumele le ka va Paul Kagame swi vula ku yini va le ku tlherisiweni kumbe impela riqingho leri nga tirhisiwa xikarhi ka president va lava vambirhi hambileswi Paul Kagame nga hayi president Ramaphosa va ha vuli swona leswi hi nga vulavula so swi tirhile ngomeri 0860002543 se ta vulavula hi sweswo hi dzika hi swo ivi hi tlhe hi dzika nakambe hi timhaka leti ta timhaka ta xitsongwatsongwana xa HIV ya vunharhu leyi kumbexana hi nga dzika ku yona i timhaka ta ku ya khoto ka ntombi liya ya n'wana president Zuma se ke a hi ku timingisero me 0860002543 hi ndlela yo yele ntshemba ku se ta va hi ri na wehe mingiseri se hi fikile wo sungula la hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ndlela leyi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hi amukeleni hi loyi wo sungula nhleka aka ha ri na munhu la 0860002543 ka vula ka Afrika wa vulavula a wu ti hi timinete to lomba la loko ti tala hi fanele ti yimiserile ku va ku ri na tilayini yo leha swinene a hi amukeleni wo sungula hi loyi nhleka Wotsalanga minjani epfokele papa minjani ni thegini kun'wana kwalamu ka swa mabhulo ya social media a mi ni hlamulanga a ni lava ku tiva fesa ra n'wina khalanga mara a swi na mhaka kumbe mi ta hlamula mativa khalanga sometimes ni vona hi nga ri na wona nawu ku angula ka leya ya Zuma kama un'wani a hi endli swona leswi a fanele swi endliwa kumbexani ko va timhaka ta ku vala ku chavisa munhu kumbe ku komba hi ritiwo tanihileswi va nga vula hi ku loko va vula hi ku incite violence ku nga swilo leswi ku na ti-schedules ta ti-offense khalanga so nako crime yo karhi na definition ya yona loko ku ri ke ni u incite violence yo karhi definition ya crime yaleyo a yi fambi na munhu un'we a ri yexe so swi hi veka kwihi na swi hi tlherisela ka xivutiso lexi mi xi vutisaka xa ku ri hikokwalaho ka yini van'wani va nga khomiwi van'wani va khomiwi swi yisa ka severity kumbe nkoka wa nandzu walowo munhu a nga wu khometa remember vo khalanga na vayingiseri ku ri ku va munhu a ya jele a hi timhaka ta ku pacha i timhaka ta ku secure attendance ya yena a court loko ku ri ke ni hi ku munhu yaloye u na ku tshemba eka xiphorisa ku ri u ta attenda court nakona ndi lowu a nga wu khomita
wa n'wi pfumelela ku a pfa a ri handle kumbe a nga khomiwi a nyikiwa communication ya ku fana a attenda court hi siku ra so swi tshamisekile a ti a ta attenda court hi siku ra so loko o ka a nga humeleli a court hi siku rero hi kona ku nga ta endliwa crime yin'wana ya contempt of court leyi nga ta endla ku a nga ha tshembisi siku na rin'we i ta tshika a tina court a pfarisiwa hi ndlela yoyaleyo se swi vula ku lava hi va vonaka va ka famba hi khwela mahala swi vula ku hi lava i milandzu leyi nge loyiwani loko a za a ri mangaleliwa nandzu xikolokolo nguvu ya Pitori i fanele a ku fambiwa hi ndlela yaleyo swi fana na loko kala nga tanihiloko ni vuli ni ku a xiporiseni va fanele va tshemba ku munhu loyi i ta yi attenda court munhu wa khomiwa namuntlha a tlhela a huma namuntlha va ti vutisa ku vanhu ku ri munhu loyi i khomiwini namuntlha u huma njhani namuntlha loko IO investigating officer yi fika yi endla ntirho wa yona hi ku hetiseka yi swi vona ku ri nandzu na ku tshemba ku munhu loyi i tata court Monday a hi ngo hi khomiwi namuntlha then it's okay wa ku tshika u famba hi ndlela yoyaleyo a swi biya nchumu ende a swi onhi nchumu so va hleketa ku kama wun'wana loko IO loko karhi ti endla ti-conditions ta bail xin'wana swa kona leswi va swi langutaka va languta hambi ku ri byo vuhlayiseki bya yena suspect yeso remember a wu se za u va mubohiwa u nge se za u proviwa hi court ku bohiwa vuhlayiseki bya suspect yoxe na byona byi na nkoka hikuva swi nga endleka khale a nga ehembeliwile ku wena i endle nandzu wo karhi i nga wu endlangi ende ku ri nandzu lowu u hehliwaku wona wu khunguvanyisaka vanhu lava va ku mangalelaka kumbe na vaakatiko lava i tshamaka na vona va a jele kumbexana a ka ti-holding cells not a jele because a jele hi le prison right u huma ka ti-holding cells from police station u ya u tlhelela laha u tshama kona va ku pfukela matimba va ku dlaya hi ndlela yoyaleyo hi kona ni vulavula hi severity kumbexana nkoka wa nandzu lowu munhu a va ka a wu endlile na okay nemitweni khenseli swinene botome nemitweni a ni twa nga rivala ku vula swin'wana okay ana vathu kambe hamswiritano 0860002543 a amukeleni un'wana mingiseri lo nhleka Kapshon Kalanga. aye papa Mpukile. epfukele ngobo Pukile. akhenza Andaka vulavula hi leyi ya Donald Trump lewa. kama lowu taku swi lava loko hi ku hi ta vulavula hi yona hi dzika mi yi rindzela kwalaya mata yi pfuna yini yi pfuna ku vanhu la xikarhi va ka open line va kota ku vulavula leswi hi nga swi khumbeku ma swi vona mara hambiswiritano hi ku semile layini ni nge mi tlherisi no vula nkarhi lowu taku loko mi yingiserile mi twa hi ku loko hi ku ya dzika yona nghena ni halaya ka nkarhi luwa ku laha ku ta vulavuriwa leti hi nga ti khumbangiku Okay. no yana ni mahlweni buti Okay, I think in nkarhi kuba America yi komba ku yi tirhela vanhu va le America hi mhaka yini na loko vona ku tshama lembe ndzhaku America ku tshame ku va ku ri yo strong base la I mean dominate ka matiko ya misava hinkwawo laha ku kuma a ku ri yo a yi determine ti-economy ta matiko ya ku hambanahambana so sweswiwa ku na China loko hi langutisa sweswi hi nga hi naswo kwalaha Afrika swicelacela swi nga kwalaha Afrika sweswiwa i state ku loko swi ya hala ka ma-America a swa ha yi kona se swi ya processiwa hala a China and hi langutisa ti-return leti hi ti kumaka kusuka ka China a yi le ku pfuni nchumu ka inana so I think leswi a yi lava ku swi komba Donald Trump ka matiko ya Afrika i ku mi sapota China a va mi pfuni ka ti-program to tala leti mi nga na tona hina hi mi pfunaka mara a ma ha ri ku yi sapoteni hi leswi ni vonaka swona kambe loko swi fika kwalano swi vula ku na matiko ya Afrika ma fane ma vula mako a swi na swiphiqo na hina loko hi ka hi xavaxava swixavaxavani swa hina a ha la ku tirhisa mali ya wena a hi tirhiseni ya van'wana mali hi leswi a swi fanele swi humelela sweswo so mara leswi i va le ku kombeni ku vo va na matimba ene lexi ku ri beni problem leyikulu swo komba ku la Afrika ku na problem sweswi na hita ku vula ni ku celaceriwa swo tala swi huma la Afrika swi layichiwa hi tilori swi famba na hi swikepe swi ya kwini se swi hetelela swi ya China swa tirhiwa kwale swi swi vuya hi ta hi ya xaviseriwa swona mara hina laha Afrika ku va ku ri na vusweti lebyikulu
so komba ku loko a ko va hi ri na leadership Africa hinkwayo as a continent a yo va na hi good leadership ku feel a ku na xilo xi huma ku xi ri a raw material xi huma xi ri processed la economy ya hina a yi ta va yi ri strong ngopfu so mara hi mhaka ku leadership ya hina xi va vonile Donald Trump that's why xi nga na ku va rhamba xi nga va rhambanga na wun'we laha Africa xi va xi n'wi rhamba loko xi karhi xi fika exitulweni xi vone ku vanhu lava okay so swa hi mhaka ku va jikile va ya hala China va tirha timhaka ta queer lava a va na mhaka na ku langusa tiko ra vona ku ri va inani na yena swicelacelelo leswi hi nga na swona matiko ya Africa ya fanele nga ha depend ka ti-grant a ku fanele ku va ku ri hina hi kota ku balansa swilo hinkwaswo loko va ku na vanhu byo karhi a va fanele ku va kota ku va pfuna matiko mo yi nyika example swi to vava ngopfu ka matiko ku fana na hala Mozambique hala laha mi kuma ku loko ya xibedhlele i fanele ti hakela swilo hinkwaswo I mean both ka ba ku tshungula medication i fanele ti hakela 100%. Mantwisisa so swi fika ngopfu Nemetweli bottom. Enko. Emakumemberi ntsevu timinete ntsena kupela ora ya kumemberi. Kule kutikeni swinene. Kule kutikeni i tlhelo rin'wana leri kumixana hina tanihi rixaka hi fanele hi ri languta hi ndlela yaleyo. Na loko hi ri hlawula vurhangeri hi tlhe hi va lerisa ni va tirha hina. Tlhe hi va lerisa ku va ku ri komba loko mi nga mi tirha hina mi ku tani a hi fambeni hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi hi ndlela yeleyo. Kambe timhaka nkarhi lowu nkarhi luwa wa ku mi nyika timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na tona hi ndlela yaleyo hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini eka tona i nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Tshama ekaya a nga yi exikolweni Munghana Lonene FM koli hi tlhelela exikolweni Munghana Lonene FM makombandlela So mingisero Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 aya amkeleni n'wana mingisero nhleka Nhlekani Khalanga. Menjani papa? Vukile minjani? Ipokela khensa swinene mi bela riqingho mi ri n'we. Ngibona fomanyale ya n'wana president. Ya. Leyiwani kahle kahle yi tikomba yi ri na matihlo nyana. Hi ku loko mo languta kahle nkarhi walowo ku nga ndleka mpfilipfuli yi kumba ngopfu mhaka hi mhaka ku sungula ka yena. Yi onhakile ngopfu as a tiko. Ende leswi swi nga fanelanga swi endla hi ndlela leyo a va muxupulangi kahle. A fa muxupule too much. After me jela ngeni ka role yangu next time anga swi endli swo fana leswiya loko mo ku a fana ja ngene jele me vula yini me vula mani n'wana president a ni ri iyo khoto namuntlha se swi vula ku va fike va ku nandzu wu herini namuntlha khoto loko va ku va nkomberi Khalanga swi komba ka kana a ku na nchumu vo n'wona ntsena a ku na nchumu swi nga endleka va vule sweswo va ku yi herile mhaka yena hi ku ya hi mahungu leswi nga swona leti va nkomberi ntivo ku komba hi ri ntivo swi komba ku a nga ha tlheleli jele vo n'wi komba ku a nga ha swa ha endli swo fana sweswo loko swi ri tani ntiyiso ku komba hi ritivo swi vula sweswo se loko ri ku ko va ka ni ri ka nhlengeletano yin'wana ni kotanga ku swi landzelela se hi ku tsakela ka n'wina a nga fanelanga a kombiwe hi ritivo a fane a ndlisiwe ku yini swi komba kahle Khalanga ku va tata wa yena swi va na matimbanyana ka MK swi endla ku ri va languta hi tihlo rin'wana swi na swihlawuhlawu swa kona kambe xivutiso lexi ni mi vutisaka xona n'wina i ku n'wina hi ku tsakela ka n'wina miri a fane ku ndleke yini a fanele a gweviwile a nghena jele because loko mo swi languta kahle ku Khalanga mavulavulelo ya yena ma endle ku ri KZN yi luza mashopo yi luza mitirho yo tala ngopfu hi ku vulavula ka yena ntsena lima swi hleketa ku lutwe njhani hi mhaka yena ri yexe leswi a nga vula swona kambe loko ivi sweswiwani n'wina mi ku a ku fanele ku hetelela ku ndliwa yini a ku fanele ku hetelela ku ndliwa timhaka ta ku vanhu lava va khumbekaku va twisiwa ku vava kumbe va tshinyiwa hi matimba a fanele ka xupilo swinene Khalanga loko mo swi languta kahle loko n'wina swi Khalanga mo fika mi byela mutirhikulukulu munhu ta ku dlaya a mi khomisa va ta mi khoma va ta ku mi dlaya mi nga dlaya mi vula ku mi ta mi dlaya kunene kambe n'wina loko mi ku swinene mi vula yini loko a hamba va n'wi nyika nyana at least 5 years nyana kumbe 10 years va ku no parole laha yi tirha hinkwayo yi fika makumu ku ri na lava taku nkarhi lowu taku va swi vona ku ri loko leswi u nghena ku onheka nawu wu ta fikisa ku yini because loko swi ta Khalanga ma va milawu leyiwa loko ri n'wa tipolotiki a wa benefita swinene hi ta nghena hinkwenu ya vapolitiki ta ku benefita because van'watipolitiki Khalanga hi vona ngopfungopfu va benefitaka ngopfu loko mo twa ku n'wana president leyi ma twa ku hayi i nyikiwe fine un'wana a nga fana sweswiyani a nghena jele a gweviwa tshama nkarhi wo leha kasi milawu ya kona yi tirhela mani yi bohe hi vona ti-president a yi sunguli ku tirhana ni ka vana va vona still
hi swi tiva ku lava va langaku milawu ya tirha le ka vona. No, Nimitri naibona la very Sabutla has been released on warning. Nimitri Botomi. Nimitri. Ketsel Botomina Kens. 0860002543. I tuning mangam sava aura yangwe yatava ya yimise queen kwa ala kamgana lona FM makomba ndlela kusuka kwalano yatava kha edzika etwa kudzika kamwe kufamba njani ka timhaka teti hi nga vulavula hi toho ta duduzile Zuma Sabutla na timhaka ta nyimpi leyi nge le ku yini mahlweni a Democratic Republic of the Congo i yin'wana ya timhaka leti hi lava ku vulavula hi toho na timhaka leti ta ku America yi le ku languteni hi vuntshwa timhaka ta mpfuno wa yona eka matiko yo hambanahambana xana Afrika-Dzonga ri yime njhani ka mhaka yo yaleyo timhaka ta ku lwisana na mavabyi ya AIDS na xitsongwatsongwana xa HIV kambe sweswi hi ri hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Butet ximo xa masocha xi bad and number 2 Butet na ku vulavula makumbi fon famba this mission leti nga le ka to na to is a problem phela masocha male ka peace mission avale ka peace enforcement and mesela maravela swa ti peace mission ava switirhisi male kulweni mara vanhu va pfumela ka vale so this mission at cinci una to i huma ka peace mission ngana ka peace enforcement we enforce peace we attack this rebel direct phela imela maravela ma attack vanhu from there so when we are responding phela la ingaku masocha ma imele kuma attack wala mangako va imele enthabeni le va armed before amdubulu ma bona va yimini you will never win that case you will never win that tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. kamgana lona FM makomba ndlela hi ku twaneni hi twaneni anamisa miehleketo hi dzika hi twa ku miri yini n'we ka mhaka leyi mi langa ka 33 ku na un'wana a nga ri ku ni foneleni laha hi riqingho ra yena a ni kavanyeta ni ri ku tirheni a nge he pfuki a ni fonerini na siku na rin'we handle ka ku sweswi na n'wi bloka a nge he pfuki a ni fonerini loko ni fonela i ta hlangana na swona kambe a hi tekeni mingiseri loyi ni hlekana njhani Butet? hi pfuke ri khomeni kahle na riqingho ra n'wina ri le ku twaleni kahle papa Sweswi twala kahle. ya swi rantswa Okay, ni kombela ku vulavula hi mhaka ya masocha lama nga a DRC. Mina ni vona ingaku vanhu vo tala hi le ku soleni ka masocha matiko ku ri hi ku a hi landzelerisi mhaka leyiwani kusukela endzhaku ende ni vona ingaku lava endla vuxihoxo swinene i ti-media houses ta Afrika-Dzonga because a va hlayi ku ta ku masocha ya hina ya dleye marivela mangani leyi va nga kona and in terms of timhaka ta ku ti-resources ta SANDF ti le ku heleni swi make sense because i khale va lava va fambile loko ndzi hoxisa nga ku va fambela hi October meaning ku ta ku from October a va ri karhi va lwisana marivela lavawani ku va tisa kurhula laha va nga kona so loko ku ri ku ve na ti-casualties ta ku fika 9 so far kwala lembeni ni twa ingaku SANDF yi le ku tirheni kahlenyana based on nkarhi lowu va nga famba hi wona and loko ku ri hi ku dlayiwe na ka SANDF and a hi swi tivi ku ta ku lava marivela SANDF yi nga va dlaye vangani ni twa ingaku hi va biased ngopfu and hi hatlisela ku sola hi nge ri na information yo helela because a nyempini hi fanele hi lwa but hi fanele hi accepta ta ku swi nga tshuka swi endlekile ku va vanhu va lova mavona kambe ku nge vi ntiyiso ku vanhu va va biased loko va nga vulavuli hi maravela hiku mhaka yikulu la a hi maravela mhaka yikulu la i masocha ku fana na ti-media house ta ku nga hina hi nge le ku vulavuleni mhaka yikulu ka hina hi maravela no va mani maravela na n'we mi nga yingisela mina interest ya vona lava hi nga na interest na vona hi lava va nga va ka hina lava vanhu van'wani va nge le ku vulavuleni ku za va va ka xiyimo xa muxaka lowu a va na switirhisiwa swa kenela ene nawu wa xisocha loko sweswi mi nge mahlaya loko mo yi hlaya kahle yi ta mi byela ku ri loko u tirhisa swin'wana ku fana ku nghena swin'wana loko mi va handle ka loko mi ri ka xiyimo lexi mi nga swi kotiki ku tatisa kumbe ku replenish matsundzuka nkama la hi na load shedding a va tlhela va hlamusela ku za namuntlha hi va na load shedding hi mhaka ku ri ku tatisiweni madamu ku le ku ndliweni ka yini ku le ku ndliweni ka yini se na sweswi mi vulaka swo swi vula ku loko switirhisiwa leswi va nga na swo swi kha swi hela ku fanele ku va ku ri na process program ya ku komba ku loko leswi swi hela swi ta pfariwa njhani ku masocha ya nga sale a ri rivaleni ya kota ku ya mahlweni ya tisirhelela i ntiyiso ngopfu sweswo Butet however loko mo cheka kahle kusukela loko va fambile a hi nga twi ngopfu ku ta ku ve le ku hlaseriweni hi ndlela yaleyo ku fikela sweswiwa
swi nga ha nandleka mi kuma ku ta ku ri ku sweswiwa hi kona swi nga ku heleni and then mhaka ku ta ku ri ku a ku ngheneki kahle va kota ku replenish ti-resources ta vona from South Africa swi nga endleka mi kuma ku ta ku ti-casualties leti hi nga va na tona ti te mhaka sweswo but point ya mina a ku ri ku mina ni vona ingaku ku va va kote ku fika va tshama tin'hweti to tlula tinharhu hi nga twi ngopfu swo vava hina hi nga hala Afrika-Dzonga vanhu lava va swi lota ku va le ku tirheni ka ntirho lowu va nga rhumeriwa wona leyi va nga kona. Swi nga va swilo mitlula hi a hi ro sungula ku vikiwa swiviko swa mafu kusuka a Democratic Republic of the Congo na n'waxemu swivetana ko va ku nomboro ya ka yi nga kulanga ku fana na sweswi na ku van'wani ku fana na un'wana sweswi vulavulaku a nga hundza misaveni wa le ka Maxiximali xikombiso i fambe hi n'hweti ya Sunguti n'waxemu January 2024. So that hi yo mhaka le ku ti landzeleriseni yaliya ya n'wina ya ku vuxokoxoko ku hlaya ku landzelerisa timhaka a va fambangi sweswi hi October khale va ri koho vanhu yi ri koho nyimpi liya and timhaka ta ku va masocha ya Afrika-Dzonga ya hundza misaveni a hi ro sungula matsundzuka ku tlhe ku tshame ku va na swiviko swin'wana masocha le Afrika-Dzonga ma hundza misaveni na kwala tlhelo la loko va ya a Mozambique ka viti leri ni tsandzaka ku ri hlaya minkarhi ya ku tala i mintlhontlho leyi nga koho se swin'wana loko swi ka swi endleka ku va kha ku huma swin'wana swa leswi va nga vulaka ku va ku i swivangelo swa mafu lawa swin'wana swa koho ku hetelela ku va sweswi swa ku ongeti swi swa hina swi tshamangi kahle hi yo mhaka mi twi na xandla xa holobye va vule sweswo ku lexi hluphaku i mhaka ya ku a va na switirhisiwa swa kenela a va ri va heleliwe hi switirhisiwa vele a va na switirhisiwa swa kenela le a Democratic Republic of the Congo. Loko swi tani Botshet ni kombela ku hi tlhela ndzhakunyana ka Monday ku ve na muyingiseri van'wana va nga nghena va ku a va ri socha na vona loko ku ri ku switirhisiwa leswi va nge va na swona a swi enelangi ku va nga kota ku lwa leyi swi hi tlherisela kwalaha ka muyingiseri liya a nga fika a vula ku ta ku na ku nyikana hi ku ya tivana ku na ku i deploya Pat Khalanga because wa n'wi tiva ku na ku i deploya mani because wa n'wi tiva mhaka leyi va nga yi vula Botshet ya ku ta ku loko vo teka at least 60 wa va hisela va special task force swi nga hela swilo swa mina ni yima ngopfu na yona because ka masocha lama mi nga kuma ku ta ku ma dlawile le ma nga kona mi nga kuma ta ku loko ho cheka kahle ku i masocha wahi mi ta kuma ta ku a ku ri vanhu vo trackixini a ku ri vanhu va ku pfuneta hi leswiya na leswiya but loko vo teka vanhu lava va nga ti fighting troops ni mi byela ntiyiso hi nga vulavula swo hambana na leswiwani with the limited resources va nga na tona kwale va nga kona mavo mara sweswo a ku va mavonelo ya mina ka timhaka letiwani because eventually hi landzela from Monday ntiyiso ngopfu swi kahle sweswo swa ku mi tisa mavonelo hi ku va mi kha mi landzelela timhaka hi swo na nongonoko wu lava vanhu va tani hi yo minkarhi yo tala hi na mhaka na ku imani hi na mhaka na ku munhu i ta na yini ene leswi mi nge le ku teni na swo swa vulavula swinene ni mi khenseli buti wa mina swona Khalanga enkomo kwa cancer 0860002543 swa tsakisa vanele ku vulavula na munhu ti swi twa ku munhu loyi swi tshama vulavula na hehela hi ku nongonoko lowu xikongomelo xa wa nduma a hi ku mi nghena ka 3 kumbe ka 4 kumbe i ku loko i nghenile i nghena i ku yini timhaka a va mhaka ko na ku loko ho dyondza kumbe hi ti toloveta mina la ni nga ko kata kwa a ni mi voni mina no pressa la ni mi humelerisi va ta ku na munhu ivi ni pressa la i va ya moyeni kambe leswi hi nga ta swi kombela hi sweswo swa ku swi fanele ku ni swi tiva ku loko se ni la ku vulavula hi timhaka ta tipolitiki ku ta nghena lava ni nga va tiviki loko hi la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga ku ta nghena lava ni nga va tiviki mara loko wo la ku hi vulavula hi vugevenga kona loko hi vulavula hi ku xota ka swakudya hi kona loko hi vulavula swi na va lava ku yingiselaka a va ku teki serious se i swin'wana swa leswi hi fanele ku hi tshama hi ka swi tekela nhlokweni hi ku nongonoko lowu ka vula hi wona lowo wa ku mani twa na nghena ka Afrika hi wona lowu hi la ku vulavula timhaka ta tiko leri na ta matiko yan'wana ku fana na loyi ndleka Karala papa mina Mpfukela mpfukele minjhani mpfukele mamena ku teka leya nawu wa hina wa laha tikweni ku ya hi ku langutisa ka mina Khalanga nawu wa hina wa laha tikweni a wu dedzanga wa tika swinene
mara una matihlo ku tikela vomani loko mo langutisa botsepete ku na vayisana va ya ringete evagadi va mani lava nga fika va bukutela va yisela va bukutela ka N1 evagadi va munhu lange le parlamente na vona na wu fiki wu olova ka vona namuntlha a yini ka Duduzane Zuma la ku nga sweswi swo tala ti-insurance ti nghenelela ti fanele ku fika ti hakela timali to tala vanhu vo tala va luzekeriwe swin'wana vanhu vo tala van'wana va luzekeriwe na mintirho van'wana va luzekeriwe na hi maxaka hi mhaka ya swona sweswi a ku nga ri Duduzane ntsena ku na mhisa n'wana a ri kona ka sweswi Mabulu va ri Inghizo na yena nawu a wu zangi wu fika wu endla nchumu nawu lowu Botsepete mu langutisa wu na ku langutisa ku sweswi a hi yini hi ya langutisa loko Botsepete ko dyoha mina sweswi swi nga endla ku ta tivhene to fika 6 ta rhwala mina ka Matiyana ivi ku ta dyoha Patrick Mathebula hi ku i haxa nongonoko wa Afrika wa vulavula ku nge yi na vhene va to ringeta ku famba hi private yo ka yi nga stikariwangi swa maphorisa ku yi nga n'wi vangeli matihlo ma vanhu ivi yi fika hi ku hi Khalanga hi kombela mi ta a station xa ka Manghena ku na swin'wana la ta vulavula ku na n'we swi nga vangeli matihlo ma vanhu mara hi ku mina ni munhu loyi nga tivekiki a tikweni a ni tiveki helo Khalanga nge swi tivi ku na mani a nga khomiwa ka Matiya tivhene ti ta 16 ivi ku pfumaleka na vhene yo ya ka mhenga ka munhu la a nge le ku dlayeni ka munhu ta ha tsutsumeli mina ka Matiya ni vangu ni dlaye ximhutana kumbe xivutiso ku tava ku hi fike njhani kwala hi ku vona ka n'we a ku na xin'wana Botsepete laha swi endlaku ku hi fika kwalano ku na ku chava ku loko ho tshika honge ka loyi va nge i mani loko langutisa Botsepete a yena a yi Duduzane ntsena swi nge ku endleni va ri president ya EFF na yena a duvula xibamu ma nga xi duvula kona amahlweni ka tshungu case ya kona yi famba njhani Botsepete ma yi vona loko hi kandziyeleni yi le ku jikajikeni hi liya ku na un'wana sweswinyana Botsepete ni landzela ngopfu leswa Mabulu ka sweswa Mabulu ku na mufana un'wana a nga posta hambi postini ka sweswa Mabulu va ri influencer mi le ku n'wi aleleni ka bail sweswi a Rambek a khotele Rambek mi le ku n'wi aleleni ka bail yinene Botsepete hi ku i munhu loyi a nga ri ku henhla a nga ri ka nchumu mara ka leswa Mabulu i na ti-followers to tala mara a nga endlangi nchumu yena xo dlaya munhu a nga endlangi nchumu hi sweswo munhu a fika a tsala a ku Pat Khalanga i famba hi xikorokoro xa swona so i Pat Khalanga swi n'wi vava a pfula case ya kona yi va yi tika i le ku tikeliweni i case munhu ya ku a nga tivekela mara loko a ri n'wana wa president Cyril Ramaphosa kumbe a ri n'wana wa former president Thabo Mbeki kumbe sweswi a heta ku vulavula na yena a ri handle ku fana na van'wana khanda swakudya na mito ka va ni ngo milandzu leyi yi na leswi yi na timitsi to hambana makwavo hi fanele hi swi languta na swoleswo hi nga se fika ka swilo leswi swi na mahlo swin'wana swi na timitsi to hambana swi na hi yo mhaka swi nga fani na loko swi ya landzeleriwa kambe ni tlhela ni khensa swinene loko mi te na tlhelo rero muyingiseri wa mina inkomo a khensa hi leswiya timitsi ta koho hi leswiya minkarhi yin'wana ku ta vulavuriwa hi ti-context ku mi le ka xiyimo xa njhani ku fana sweswi president Kagame va nge na hina leswi Afrika-Dzonga yi vulaka so hi ta swi landzelela kumbe hi ta swi languta ku ya hi ku mbangu lowu nga ta va kha wu tisiwa ku ta va ku ri mbangu wa muxaka muni context ya koho yi ta va yime hi ndlela yihi hi ndlela yoleyo kambe hungu ri komba ku va USA va tiyisisa ku va nga ha ya mahlweni va seketela mapfhumba ya ku lwisana na xitsongwatsongwana xa HIV Afrika-Dzonga kambe hi ta sivela rini hi nga se fika ka ku lwisana na xona hi ta sivela rini hi le ku ndleni ka yini mapfhumba makwihi ya ku vona ku hi mpela hi ku un'wana mingiseri ngheni laha ku leswa AIDS masiku lama swa ha dlaya a swa ha dlaya hi mhaka ku na ti-ARVs kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve a swa ha dlayi mhaka ku na ti-ARVs swi vula ku swi wrong hi fanele ku a swa ha dlayi mara hi ka hi swi tiva ku le ku ndliweni matshalatshala na maqhinga na maendlelo ya ku sivela ku hangalaka ka xitsongwatsongwana lexi vana vantsongo va ha khomiwa hi xitsongwatsongwana loko Amerika yi ku hi ta yima un'wana n'wana nga ha swi tiki ta khoma kwihi hikuva ku kunguhateriwi mahlweni se hi laha hi lava ku na wehe mingiseri wa ku swi languta hi ndlela yaleyo 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM a hi kambeli ku hi ri na un'wana laha hi twaku hi nga angula hi ku yini eka timhaka leti hi bulaka ha tona hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula Botsepete xiyimo xa masocha xi bad and number 2 Botsepete na ku vula Ramakombe phone famba this mission leti nga le ka tona na to is a problem phela masocha ma le ka peace mission a le ka peace enforcement and va sala maravela
swa ti-peace mission a va swi tirhisi va le kulweni mara vanhu va ya va pfumeli ka vanhu. So this mission ya ti cinciwi na to yi huma ka peace mission nghena ka peace enforcement. We enforce peace. We attack this rebel direct. Phela yimela ku maravela ma attack vanhu from there is when we are responding. Phela yena ingaku masosha ma yimele ku ma attack wala mga ko ba yimele entshaveni le ba armed before amdubula ma bona ba yimini. You will never win that case. You will never win protect. Tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Aya amkela nungwana mingiserelo enhleka. Nhleka nkhala ngamputeli. Mfokele ngobana but. Epokele man entsana dlo. Ni lava ku khumba ngopfu leya ya le khoto ne. Ni twe xivulavuri xin'wana kwala nxangena xivulavuri ntiyiso ngopfu ku ri khoto ya swi kota ku langutisa ku munhu wo karhi i ta swi kota ku ta a khoto loko ku ri ku yi languta leswi yi swi langutaka ku ri okay fine va nga ku release hi siku leri nga khomiwaka hi rona mara yi nga baleki ku khoto yi na tihlo ene yi tlhe yi languta ku munhu la a fana a nga khomiwaka emali. Yes, it's fine loko no khomiwa ni ri tani ni nga tivekeku they nge koti ku ni release because number one a ni tiveki manduzisa which many believe ku a swi sweswo a ku fane ku langutiwa ku ri loko ku ri ku lo a nga ni khoma for the fact ya equality a langutisa na minavu ni huma kwalomo ni nga xisiwana hambiloko ri ku a ni tiveki ka hele ku a ni nchumu a languta ku background ya mina ku ni munhu loyi ni nga tsutsumaka na because a ni va langutisa ku ri swo tala ku okay munhu loyi a flight risk munhu loyiwani u ta kota ku ta court loko a teka the case it can loko ku ri ku a nga tsandzeka ku ta court va ta kota ku va release warrant of arrest mantwisisa kumbe contempt of court mara a wu fena wa hina kwalaho because of wu rhanga wu languta ku munhu i mali so swi ndla ku hina tanihi vaakatiko ve hi jampa ku ri hi languta ku i mhaka ku i n'wana president and kuma a swo nghenelela ngopfu ku i n'wana president lexi nghenelela ngopfu i mhaka ku wa tiveka mantwisisa as xivulavuri xin'wana xi nga vula swin'wana xi ku ri no vutlhati n'wina mi domain xikombiso mani tiveki ka hela mara loko mina na n'wina ho khomiwa swi nga endleka n'wina mi hatla mi release wa before 5 o'clock namuntlha meka ha ri na xin'wana fane xi jika ai mhaka ngopfu kumbexani ku ta lawyer ya mi yi ta ni yimelela a hi mhaka ya swona ngopfu hikuva ku fana na Duduzile xikombiso i yena na advocate Dale Mpofu se a hi mhaka ngopfu ya ku vona a hi mhaka ngopfu ya leyo no mo a ni yingiseri nyana swinene ni yingiseri no huma somewhere loko ni twe affidavit leyi nga ta nyikiwa hi varimi hi Dale Mpofu i fika a khumba ku mina as ni ri suspect ni na 3,000 rand leyi ni nga yi humesaka as a bail namuntlha magdisane a hlaya swo talanyana swi kombisa ku ri a nge tsutsumi i munhu la papa yena va tshamaka la kaya and all those things so a ni voni leswi nga va swi kha swi contribute ku n'we mfambe na lawyer ya muxaka munhu cause mativela mara mina a hi nge for example mi kuma ku a ni na yona personal lawyer no fanele ku mi xi ni relaka ka the legal aid or whatever the case swa boha swi postpone because a ni nge aka legal aid but yi nge pfumeli ku humesa lawyer at the spot ku ya ni yimelela for example mantwisisa so swi boha ku ri yini ni fanele maybe ni yimela court date which in most cases loko yo va the following day va ku ni khomiwe hi wavuntlhanu ivi ni fanele ni ya court hi Monday ni boheka ku most cases hi Monday va ta yi postpone and for the fact of va languta merit case kumbe the gravity of the offense va ta ku byela ku okay fine ni fanele postpone u ta nghena jail which I mean as fair why nga ringeti ku languta ku okay fine xisiwana xi xa tsandzeka ku hakela lawyer a ni se vonwana ndo na ri suspect why ni nga treat ku fana munhu un'wana na un'wana yes because ni suspect so ni nga fiki ni undermine for the fact ku ni afford ku hakela a ni languta ni munhu un'wana na un'wana na loyi ku va hi ku whether wa afford ku hakela lawyer kumbe a afford legal aid board yi tshama yi ri available so ku vanhu vo fana lava because of nkarhi wun'wana we jump into conclusion as far as tana wa hina wa tiva ku na ndava ni suspect until proven guilty a hi ringanisiweni whether ina mali kumbe a wu na mali so ni lava ku conclude ku vula ku ingaku hi nge swi baleki u twisisa ku na wa hina u ta tshama u ri na tihlo honestly ene loko mi nyike xifaniso xexo swa twisiseka ku hikokwalaho ka yini mi ku hi nge swi baleki
a nge swi baleki easy but hi context yaleyo swa twisiseka ku hikokwalaho ka yini mi ku hi nge swi baleki ene ntiyiso loko xiyimo xi titani hi nge swi baleki hi nge swi baleki swin'wana ku hi to tshama hi ka hi complaina for the fact that hi to rhandza ku complain mara a hi veni fair ku loko i nga xa wena vutomi lebyi ta ku bavela byi ta ku tikela until i ze kota ku connecta na munhu wo karhi loyi a nga ta ku you know what maybe ni ta ku twela vusiwana wena mara for the fact that a wu tiveki then swi va very difficult langutani ka this case va vulavule hi vanhu va 12 lava nga ka the same case va kwini lavan'wana va 11 a ku vulavuriwi hi vona na media a yi nge pfuki yi haxile va 11 I doubt that yoko swin'wana mani hayi lo n'wana hayi but dilwela the main factor leyi tivekaku it's done dusted loko ri ku lowun'wana wa ta attenda mnduku wa swindeni no tshama ni watcha sweswi a ni tshame ni teke nkarhinyana ni huma a ku tirheni ni ringeta ku languta swilo swin'wana mara mnduku ni nge ho languta ni lava va levela va tivi Let me tell you what I'm going to khetsa 0860002543 ndakale so mengitsara umgalalo na FM inkombo timineta iseba awara yanwe maunga msava na tatana Rulani Mzamani kusuka kolana ibulana Professor Themba Sono ibi kusuka kona yabulana tatana Daniel Matebula kusuka kona ibulana tatana Amo Matebula kusuka kona ibula na tatana Danki Maluleke se lava vanhu va ta va va kha va vulavula prof i muhleri wa politiki lava hi nga ta ka hi bula na vona hi languteka timhaka leti nga ri ku endlekeni a Democratic Republic of the Congo na mimbulavulo leyi kombaku ku ri na minjekanjekiswana xikarhi ka President Kagame na President Ramaphosa ivi tatana Daniel Matebula bona va suka ka Treatment Action Campaign TAC lava nga ta va kha va vulavula hi matitwelo ya vona hi timhaka leti ta ku ya hala na hala ka timhaka ta onge America yi nga hetelela yi kokela ndzhaku mpfuneto wa swa timali ku lwisana na xitsongwatsongwa xa HIV Afrika-Dzonga hungu leri nghena ku ri komba ku Afrika-Dzonga ya ha ri ka wona matiko lama 55 lama nga xaxametiwa ku va ta kota ku va pfuniwa ku ya mahlweni timhaka ta ku lwisana na mavabyi ya AIDS ndlela yaleyo kasi ke loko suka kona hi bula na tatana Amo Matebula tatana Amo Matebula i product manager ka Limpopo Combo bona va hi lava va twisisaka timhaka ta ku loko mi lava ku navetisa ka Munghana Lonene mi endlisa ku yini se va ta va kha va mi byela ku swilaveko swa kona hi leswi na ku a swo durha ku ya hi laha vanhu mi swi hleketsaka swo se va ta va kha va mi byela kahle kahle ku endleka yini ku laveka yini hi ndlela yaleyo hi kwihi la mi nga ya kona loko mi lava ku navetisa ku ya mahlweni mi tshika ku loko hi ri mavhengeleni kwalano mi nghenani maswo se hi leswi va nga ta va kha va hi vulavula hi swona kasi lava hi nga ta bula na vona hetsela vo va xave nkarhi hi ta bula na vona hi nkarhi woluwa wa 10 minutes nga si ba awara ya mbirhi tatana Danki Maluleke ni nge vuli ku va huma kwihi hi ku bona va xave nkarhi luwa se ni ta vulavula na vona hi nkarhi woluwa ivi mi kota ku twa va huma kwihi hi ku loko no vula sweswi va ta va ri ku navetiseni a hi amukeleni loyi mi yingiseli ka na munhu laha kambe mhaka leyi yi nga koka ka Afrika wa vulavula minkarhi hinkwayo hi tshama kha hi vula hi ku loko mi teka nkarhi wa ku se mi hi bela riqingho mi lava ku vulavula na hina mi fanele mi twisisa ku hi na nkatani yo leha swinene loko swi ta ka timhaka ta vayingiseri hi ndlela yeleyo a hi amukeleni un'wana muyingiseri hi twa ku yena angula a ku yini ka 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela loko va ha vutisaniwa ku i lava ku vulavula hi yini eka timinete letiwani ti nga sala ta 5 yimani languta laha ka X ku kona va ri timhaka i tingani ngopfungopfu loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta ku ku na swilo swo tala leswi swi nga vulavuriwa hi timhaka ta nyimpi ya le Democratic Republic of the Congo sevengeri un'wana nge i lava ku dyondzisa vanhu hi 10 ra timinete ku endleka yini kumbe a ku endleki yini kambe hi ndlela yeleyo kambe hi nga se ya ka yena hi tweneni n'wina mi nga tirhisa riqingho ka 0860002543 kumbe mi tirhisa mathevula tp@sabc.co.za Godfrey Manyike u ri ku dlawa ka masocha i mhaka yo vava swinene but hikokwalaho ka yini President Ramaphosa a nga vuli nchumu eka mhaka leyi ya ku dlayiwa ka masocha u ya vulavula rini loko se ku dlayiwa masocha manga swin'wana swa leswi van'wana va kha va ti vutisa swo ku loko ku kha ku vulavuriwa
ku va kha ku langutiweni kambe ku na un'wana mingiseri hi loyi a hi tweni ku angula ku ni nhlekani boto wa mina mpfukeni pfukile kombela ku ton'we hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho boto wa mina n'wina mi ri la ku vulavula hi leya ka n'wana wa president kumbe former president Jacob Zuma timhaka ta yena ku va humile va n'wi release hi warning kambe ku nge vi ntiyiso kumbe ku n'wana president kumbe former president i swimbirhi swa hi swo phela swi vula ku n'we mi fanele mi langa xin'we xona i ku i n'wana president loko mi ku president swi vula ku wa MKP loko mi ku n'wana khale ka president i n'wana khale ka president wa tiko ra Afrika-Dzonga a hi yeneni mahlweni ta yi veka ndlela leyi n'wana former president ya tiko ra South Africa okay ni vulavula ni ri munhu loyi ni nga na vutivi ka timhaka ta nawu swinene loko hi ta ka timhaka ta nawu loko munhu a khomiwa ku na ti-bail tinharhu leti munhu a vona nga ze ni vulavula hi ti-schedule ta ti-bail munhu loko a khomiwa ku na police bail leyi ku nga nyikiwa matimba commissioner ku a nga humesa munhu yaloye a nga humelelanga amahlweni ka magistrate kumbe ka prosecutor kambe ku va ka ku tirha ti-investigators matimba ma nyikiwa ka ti-investigators leswaku mi nga khomiwa n'wina namuntlha mi fika muchajiwa mi tshema huma mfamba swi le ku ndlekeni ka vaakatiko hinkwavo va South Africa swa humelela kasi ku na liya ku loko mi khomiwile nakona ku nga vitaniwa muchuchisi ta mi humesa mi nga humelelanga amahlweni ka magistrate kasi ku na leyiwani yi lava ku magistrate mi fanele mi humelela court mi ya humesa sweswo swi ya hi ti-schedule ta nandzu lowu munhu a nga khomiwa hi wona so loko hi langute nandzu lowu ku nga hisiwa n'wana former president Jacob Zuma hisiwe hi nandzu lowu hi nge i 6 schedule 1 that's why na bail ya yena yi ve warning leswiyani swi tiveka ku hi nge i ti-free bail munhu u hume hi free bail so loko swi ndzi a ku langutiwangi ku munhu loyani i mhaka ya ku n'wana president kumbe n'wana swimanimani va langute timhaka ta ku an ordinary citizen wa South Africa wa qualify na yena hi ku ya vumbiwa na Criminal Procedure Act swa ndleka swi le ku ndlekeni masiku hinkwawo kambe tivhene leti nga le ku khomeni vanhu hi mpela vanhu lavan'wana hinkwavo vo ka va nga weli ka yona nhlamuselo leyi n'we mi nga yi nyika hi mpela ku na milandzu ni ta mi nyika xikombiso loko munhu a kumeka ka nandzu wa ku kumeka na xibalesa xi nga ri enawini nawu walowo wu ya ka schedule 6 na loko u humelela ro sungula a khoto nge yi kumbile siku rin'we a ngo va n'wana president kumbe rin'wana mani swa humelela mi vonile khale ka nkulukumba wa Masole manana lava va nga hisiwa hi sweswo swa le henhla ni nge vuli vito mara swa tiveka tikweni va vuyini va tamira police station tiseleni kambe va vuye va ya va kuma bail so va kona na vanhu lava va nga duma swinene va nga tshama atiseleni va nga ti-politician hi ku ya milandzu leyi a va yi langutile so ku va a hume hi warning there's got nothing to do na ku va a ri n'wana wa former president i nawu i hisiwa hi nawu lowu nga ka schedule 1 lowu akatiko un'wana na un'wanyana loko a ya a khoto a hisiwa hi schedule 1 i fika humesiwa hi siku rero loko a fika court as long as profile ya yena yi tiveka a ri na address a ri na ID number ya yena so munhu luyani na ku khoto loko yi ku tsona bail yi va yi ku tsona hi mhaka ya ku va twisisa ku i nga hamba i nga humelela khoto kumbe i nga va na nghozi ka vaakatiko kumbe i nga tsutsuma so sweswo loko swi nga ri kona ka wena i fanele kuma bail nemetweni botimani kuma mahungu nemetweni mani kuma mahungu ya misava botomene nemetweni khetseli swinene tlhelo rorolele awara ya n'we henhla ka nhloko kumbe mahungu ya misava na Rhulani Mzamani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula group ya ku tekiwa a ku tekiwa hina hi famba hi ya a DRC ya vukhongo hleketa lembe rin'wanyana ni ngiza nteka na nsati na ha ri socheni va ku no mathebula wa n'wi rhumela wa deploy is not merit no ku beya ni na va mi byela ntisi ni va byela swi ri ku mina leta solve mhaka ku ra na nsati ni fanekele ni a ku ri 97 or 98 ni ala va vhela va suka va ni deploy va ni yisa Pitori but in short masweswo swi humelela yini va teka munhu loyi a tirhaka a HR or munhu loyi a tirhaka procurement or munhu loyi a tirhaka hi something swa ti-admin va n'wi yisa ka le ku lwiwaka kona le va tshiketa vanhu va ti-infantry lava mi byela ku vona lava ntirho wa vona ku nga xibamu always la South Africa lava nga incini
i ncini xi ndlaku ku tekiwa lava ka va nga ri vona na mhaka ya mali vanhu lava deployaka vanhu va nga na power ya ku deploya vanhu mhaka ku ri loko maybe hi lembe ni kuma 500,000 leni ni ta kuma extra 300,000 or another 500,000 banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Enhlekani Botpet. Mina ni nghena ka liya yo vanhu loko va tshamile va ku hawa hina ha vileli etsa ya dlai loko no twa ni ya kamberiwa ni kumeka ku nna xitsongwatsongwana twana phaka tiphilisi ni nwa ni hanya ku ya mahlweni so sweswi a va swi tivi ku se president yi kwatile ya America yi ri yona a ya ha pfumeli ku yi support swo fana na tiphilisi se va ri yini lava nga ti toloveta evuka va nga eneleki leswi va nga na swona a va enough leswi va nga na swona se va ta ndlisa ku yini tikhomeni vanhu va Xikwembu hi ku hambi loko va ka paving loko famba kona embala tintangu cha veni cha ku tshwa na loko la ta endla vunghana byo dzebyo i vona ku a wu swi koti ku tshika ku va na munghana wun'we wu swi koti tisirheleli ku i papalata yini ku fa un'wana na un'wana loyi a lava ku ya mahlweni na vunghana bya le tlhelo a tsandzekile bya nga na byona a tisirheleli loko nga tisirheleli ta fa wa vona nawu lowu wa tika manjeni Mkhesile me ni nghene ka yona leyo mavonelo ya mina danki Botpet ni muhumelerisi a ko va ku ri i khalanga swilo leswi swo tala swi humelela ku South Africa vanhu hi swi jahela ngopfu a yi rhangi yi la ku twisisa ku ri ku humelele yini ni twa muyingiseri wun'wana sweswo a ku tin'wana i president Zuma va n'wi kombe hi rintiwo i humela a nge he tingi a nga kumangi bail kahle bail ya yehe i warning i hume hi warning case yi fanele ya eka high court yi fanele yi eka high court vanhu a hi tidyondziseni ku hlaya swilo loko ku ri swa hlayeka loko yi yingisela kahle inkomo Botpet Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Nhlekani Botpet na muhumelerisi wa mina Botpet nghenela ku khensa manana Sasekani Manzini lava a va ri kwala ka le xiyanimoya loko ni nga endli xihoxo ku ri December va tiyisisa ku marobot lamaya ma nga kona laya ka injection ya le Akhonuk ka patra ku ya Hoedspruit na ra ku vuyela mall lerin'wana rehla ri ya hala va Akhonuk White City ku ya kwala va Manyeleti hi kanene mali tirheni Botpet so loko a va hi twa a hi rhandza ku va khensa ka xitshembiso xa vona lexi va nga xi endla va tlhela va kota ku xi khipa i ngi sweswi va ngo ya le hansi loko mi yehla hi ro patu leriya mi ya Akhonuk laya khoneni ya xibedhlele kusuhani na ti-office ta Dr. Hlathi kwalaya a ku ri na ma-traffic lights na koho a ma ha ri ku tirheni so hi ngi va ngo swi languta na swona ku traffic yi kota ku flowa kahle khenseni muhaxi a mi ri na Aseti Mkabela mi ni poyirini mi tlhe mi swi vula kahle hi ku titshemba a ni ri MEC ya vatirhi mina na swi tiva ku vatirha MEC Sasekani Manzini va tirha hi ku hiteka swinene kambe swa vona leswi a na hi vona va nga ta va ta vula lava nga ta va ta vulavula la i executive mayor wa Bushbuckridge hi nga vulavula na vona hi ye a Bushbuckridge leyi hi va nga fika leyi loko hi fika mi loko ni tsundzuka Bushbuckridge ni tsundzuka mi nga ni tsundzuxi swa Bushbuckridge ni tshikeni imani ya ka Professor Thembasono hi la ku bula na vona laha hi timhaka ta leswi nge le ku endlekeni a Democratic Republic of the Congo kambe xivutiso lexi ni lava ku sungula hi xona ka vona i timhaka ta ku kahle President Paul Kagame va ri yini nako swi vula yini swoleswo hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Prof Inhlekani amchotende akhensa hinkwenu na khensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina kahle President Paul Kagame va ri yini
vayingisele va munghana lonene na vaaki va Afrika-Dzonga va ta tsundzuka ku ri tolweni President Cyril Ramaphosa u tirhi yini. U tirhi ni vulavurile na Paul Kagame ende nyimpi leyi nga kona leyi i nyimpi leyi nga pfuxa hi marabele a M23 na lexi President Cyril Ramaphosa a nga tirhi hi Rwanda Defence Forces Militia. Hi vo va nga endla ku ri va lwa na masocha a le DRC and hi vona va nga hlasela SADC mission leyi yi nga DRC. A ku hi vona va nga hlasela masocha Afrika-Dzonga. Ku vulavula President Cyril Ramaphosa hi leswi a nga hi byela swona. Hi xona lexi nga endla ku ri Paul Kagame a pfura ndzilo. Iva a ku yini loko a hlamula a ku ni ta mi byela swilo swa ntsevu ku ri na hi mhaka yini Cyril Ramaphosa a vulavula a mi byela mavunwa. A ku xo sungula Rwanda Defence Forces masocha a Rwanda a hi mamilixia ku fana na leswi President Cyril Ramaphosa a vula swona. A swi tani sweswo. A ku xa vumbirhi masocha a SADC langa DRC a hi vona lavo va nga tisa kurhula lavo. Hikuva hi masocha lawo a nga nghena a nyimpini ya le DRC a yima na masocha a President Tshisekedi a yima na masocha a DRC. And hi vona lavo va SADC na Afrika-Dzonga a va pfuna mfumo wa DRC ku ri mfumo lowu u dlaya vanhu va vona a North Kivu. A ku xa vunharhu ku vulavula Kagame. A ku masocha lawa a SADC na Afrika-Dzonga na la Afrika-Dzonga va susile masocha a East African Regional Force, East African Community. Mavona kuna lexi va nge East African Community yi fana na SADC kumbe yona yi SADC ya le East Africa. A ku masocha lawa va susile masocha a East African Community. Iva va endla ku ri diplomacy na ku vulavula ka ku rhula lo i va ku fa. A ku xa vumune ku vulavula Kagame. A ku Ramaphosa a nga zangi a ni nyika warning, a nga zanga ni kombisa ku ri hi ncini lexi a vulavulaka hi xona. So lexi a nga xi vulavula a nga byela mina ku ri Paul Kagame a ku lexi President Ramaphosa a nga byela mina u lo kombela ntsena ku ri ni pfuna masocha Afrika-Dzonga hi gezi, hi swakudya, hi mati ku ri va nga hlupheki. A ku loko ku ri u ni byerile swin'wana leswi no ka ni nga swi tiviku u fanele ku va a vulavule Xivenda and mina ni tivi Xivenda, so u tiva yena ntsena ku ri no u vulavula ririmi rihi hikuva a hi vulavula hi Xinghezi. A ku xa vuntlhanu a ku President Ramaphosa u komerile na mina ku ri M23 marabele la M23 ha yi vona lava va nga dlaya masocha a Afrika-Dzonga. A ku President Ramaphosa u pfumerile na mina loko hi ku hi masocha a DRC lawo a nga dlaya masocha a Afrika-Dzonga. Xo hetelela ku vulavula Paul Kagame. A ku loko Afrika-Dzonga yi lava ku tisa kurhula la DRC swi kahle ngopfu, kambe Afrika-Dzonga a hi yona leyi nga tisa kurhula la. Hikuva yona yi tile hi matlhari, yi tile ku yima na mfumo wa President Tshisekedi wa DRC ku ri va dlaya vanhu va vona a North Kivu. A ku so manjeni leswi President Cyril Ramaphosa
a nga swi vulavula u vulavula mavunwa ngopfu a nga tivi na ku ri na vulavula yini hi laha a nga hetelela hi kona loko a hlamula leswi president Cyril Ramaphosa a nga swi vulavula. Se swi hi veka ka xiyimo xa njhani loko mi kha mi languta vuxaka bya matiko lamambirhi, Prof? Vuxaka byi file xo sungula president Cyril Ramaphosa a nga pfumeli ku ri impela ni endlile xihoxo, a nga pfumeli hikuva loko a tatani u ta va ni ndzingo lowukulu na vaaki va Afrika-Dzonga ku ri kasi wena manjeni u endleli hikuva u se a endlile xihoxo xo veka vanhu vo fana na vo Angie Motshekga ku va vona lavakulu ka South African National Defence Force, munhu loyi o ka nga tivi nchumu so a swi kona leswi nge u nga va na ku rhula ka president Cyril Ramaphosa na Paul Kagame. So swi vula ku ri Afrika-Dzonga na Rwanda ta holova ngopfu ku fana na khale loko Paul Kagame a ti ri n'wina mfumo wa Afrika-Dzonga hi n'wina mi tekaku vanhu lava va lava ku wisa mfumo wa hina la Rwanda mi va veka kona kwalaho Joni ka vo Centron and so on, va tumbeta kwalaho and yena manjeni that's why a rhumerile vanhu ku ri va ta dlaya vanhu lava va le Rwanda lava tshamaka la Joni. So huwa leyi nga kona hayi leyi nga ta hela sweswi. kambe loko ku langutiwa timhaka ku nga fika la ku va ku na nyimpi ku ya hi laha swi vulavurisiwaka xiswona, Prof, kumbe swo ti vulavulela hi ku un'wana mingiseri i ni fonele ka ha ri mpundzu namuntlha ku loko ko va na nyimpi hi nga lunghaka tanihi Afrika-Dzonga hi ku a hi swi tivi no laha Afrika-Dzonga hina va mani. No, nga vi na nyimpi xo sungula masocha ya Afrika-Dzonga a nga koti ku lwa a vo DRC na vo Rwanda, a va tivi nchumu, a yi na yona military intelligence leyi nga hi kombetaka ku ri swo famba njhani. So nyimpi yona yi nga vi kona. Lexi nga ta va kona ta va ku ri va ta helela ku va mission ya SADC yi huma yi tlhelela ndzhaku yi nga vi kona kwale, yi va yi tshika DRC na Rwanda na Uganda va holova hi xivona hikuva lexi xi endlekaku hi leswi va nga swi twisiseki na vanhu va AU na vanhu va SADC na vanhu va East African Community na United Nations Security Council. Lexi va nga xi voneku kahle hi ku ri vanhu va le North Kivu a va ha lavi ku fumiwa hi mfumo lowu u nga a Kinshasa, a va ha lavi ku fuma hi mfumo wa president Tshisekedi a DRC. Va lava ku ti endlela tiko ra vona hikuva va vona ku ri North Kivu yi na ti-minerals to tala ngopfu and ti-minerals leti ti lava hi ma Uganda, ti lava hi ma Rwanda, ti lava hi ma Belgium, ti lava hi ma America, ti lava hi ma China, even ti lava na hi Afrika-Dzonga. So manjeni ku na matiko o tala lawa a nga languta DRC leyi ya North Kivu lava lava ku nghenisa tintiho ta vona ngopfu kwale. So a hi leswi ku nga va swi hela mundzuku ka ha ri nyimpi leyi yi nga ta ya amahlweni loko ri nga yi sungurile i khale ka ri sungurile nyimpi leyi. Se loko le ku ringeteni ku languta ku a ni ngo president Ramaphosa na ku ya hi sweswi mi kha mi hlamusela a va kha va kombisa ku ku na Rwandan Defence Force kumbe Defence Army militia ivi Paul Kagame a ku phela vanhu lava n'wina mi nge va le Rwanda a hi ve le Rwanda i vanhu va le Congo ku ya hi sweswi n'we mi swi hlamusela ku masiku na minkarhi. Tiko ra Rwanda loko ro tshika ri lave ku seketeriwa ka timhaka leti ri yima na va mani ka rona na va Museveni na loko kha ku langutiwa nyimpi leyi nga ko le Democratic Republic of the Congo. Un'wana i ri ka mina i ri tiko ro fana Afrika-Dzonga ri seketeriwa kumbe ri na vuxaka na matiko yo fana na va Russia. Loko yi tsatsamuxa ngopfu Prof hi ya ka nyimpi swi vula ku nga lwa Russia na mani
loko hi languta tiko ro fana na Rwanda? No, asikuza ke sikabona sasibona nasitsanana. Mabona matiko a East African Community abatsaki loko va vona SADC ingena ngopfu na tindhawu leti ku ri a yi ta SADC hikuva ni vona va ri DRC yi fana na Rwanda hayi tona leti nga va ku ka SADC va ku hina East African Community ma vona ku na competition ma vona ECOWAS yi le ndingweni ngopfu hikuva ni ECOWAS yi laviwa yona yo tiya a West Africa ku fana na SADC loko yi laviwa yona yo tiya la Southern Africa manjeni East African Community vo Kenya vo Uganda vo Tanzania vo Rwanda vo Burundi abatsaki ngopfu ku vona ku ri matiko ale Europe na matiko man'wana ale handle na vo America va languta SADC ngopfu va ku yona yi na nkoka so manjeni vona va East African Community va na inferiority complex manjeni va nga pfumeli ku ri SADC vo Museveni vo Kigali vo va nga pfumeli ku ri SADC ku va yona leyi yi fikaku a North Kivu yi va yi ku hina yi nga tisa kurhula la va twa ku loko mi tisa kurhula la kasi hina va East African Community hi le kwihi and vo Paul Kagame va nga swi pfumeli sweswo. Se prof ai hetsele ni twe ku na ku vulavula kun'wana ka ku ongeti defense minister ya hina loko yi vulavula a yi twale ngopfu ku kahle tanihi tiko hi yime kwihi ivi hi yingisela leswi a swi kha swi vulavuriwa hi xandla xa vona General Bantu Holomisa sweswiwani a ku ri na general ku wa masocha hi voxe va kha va ringeta ku basisa hikokwalaho ka yini ku swilo leswiwani swa le Democratic Republic of Congo swi tikomba ngeti a swi koteki ku basisiwa hi munhu wun'we? A swi koteki ma vona hikuva na ko nandzu lowukulu ngopfu la Afrika-Dzonga la hi hina a ni matsundzuka a hi ri na vo Mapisa Nqakula loko hi ku alright wena u fambisa swilo swa South African Defence Force a tsutsumisa vo Rwanda u Burundi a ta teka xinhwanyana xa lexi nga ta va boyfriend ya n'wanakwe so manjeni vanhu vo tala va ri kasi vanhu vo holobye lavo va fambisaka swilo swa Afrika-Dzonga vo holobye bya njhani va ku a ku ri na vo Mapisa Nqakula a va nga tivi nchumu South African Defence Force a ti ri loko va ri le xitulwini va rhwala vanhu va ANC hi aeroplane ya South African Defence Force va ya ku ri va vulavula na ZANU-PF a Zimbabwe sweswo swi manje ku nghenile Angie Motshekga a nga tivi nchumu tolweni mi n'wi twile loko a jamuka a vulavula ku ri ma vona hina hi le xikarhi la makhari a DRC a hoxiwile a henhla ka hina a ya le ka Rwanda le hina so manjeni a hi tivi nchumu sweswo kambe loko Rwanda yi lava nyimpi hina hi nga kota ku susa manjeni loko u vekele munhu wo tani u ku hi wehe lowu ku fambisa swilo swa masocha u ka nga tivi nchumu swi kombeta ku ri no kasi President Cyril Ramaphosa yena loko a hlawula vanhu lava u va hlawula njhani hi mhaka yini hi vona lava nga kota ku endla ku ri tiko ra Afrika-Dzonga ri va na ndzhuti ri va na dignity loko va vulavula hi kota ku va yingisela hi ta ku ri va vulavula swilo swa nkoka so swi tlhelela futhi ka President Cyril Ramaphosa ku ri kasi president ya hina munhu wa njhani hi mhaka yini a hlawula vanhu vo ka nga tivikani ku nga ku yena Jacob Zuma ma vona Jacob Zuma a la ku hlawula vanhu lavo ka nga tivi nchumu a va nyika switulu swa le henhla manje hi mhaka yini President Cyril Ramaphosa yena a veka vanhu vo fana na vo
Angie Motshekga instead ya ku a nga fane a vekele munhu wo fana na General Holomisa kuba yena a nga va a henhla ku nga ri Angie Motshekga va nga tivi nchumu leswi swa kusocha ya ka prof kateka kambe hambiswiritani khensi tlhelo rona mi nga ta na rona dyondzekile loko hi na n'wina ha swi tiva ku hi ta swi twisisa ku hi ya kwihi ndlela leyi se hi sungule no chuha hi ku kumbexani va lava hi nga va tivi hi ku kwala ku i va mani va nga sungula ku hi hlasela va ku hi yimela East Africa cancer naye iko profa cancer Professor Themba Sono va lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM makumembirhi nkaye timina ku bila wara ya 13 nteri loko se hi vuya hi lava ku bula na tatana Mathebula va suka ka TAC twa n'wangulo wa vona ka timhaka leti nga le ku humeleleni ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka leti ta mpfuneto wa swa timali kambe swi tikomba ka ku hundza hungu rin'wana ra ku komba ku hayi Afrika-Dzonga ya ha ta wela koho ka matiko lama 55 ya ku pfuniwa ku lwisana na timhaka ta xitsongwatsongwani xa HI na mavabyi ya AIDS hi ndlela heyo leyo languta nkarhi ya hafu ku bela awara ya 13 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise ku yini kwala ka Munghana Lonene FM hlekana Isa soming sa Munghana Lonene FM makumembiri nkaye timena tibile awara yenga se ba awara ya 2 mahungu ya misava nteri ka arna va kulukumba van'wana vambirhi lava ni nga ta bula na vona eka nhlekani lowu nta bula na tatana Mathebula sweswinyana ku nga ri khale bona va suka ka nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga hi ta va hi kha hi bula hi timhaka ta ku xana mi nga navetisa ku yini ka Munghana Lonene ku fana na nkulukumba loyi ni nga ta bula na yena andaka Butam yena I Budank Maluleke ku va huma kwini nge vuli loko no vula swi vula ku ni le ku navetiseni nkarhi lowu va nga se xavaka ma swi vona se ndo vula ku Budank Maluleke ngombe va tiva ku ma swi tiva ku se ya kwihi kambe hambiswiritani hi leswi hi nga ta va hi kha hi fambisa swona mingisero Munghana Lonene FM mi ta wisa leswiya swa ku nghenani adorobeni mi kha mi nghenani la a va ngheni na vanhu loko mi kha mi ndla sweswo se loko mi navetisini va vhe va vula phela vanhu va tlhela va vula va ku hi swi twa ka radio va tlhela va tiyisisa va ku hi swi twa ka Munghana Lonene ma swi mhaka kona kumbe va tlhela va tiyisisa va ku hi swi twa laha ka nongonoko lowu wa duma luwa wa Afrika wa vulava swi tele leswi va swi vulaka se ma swi vona loko mi navetisa mina mimbuyelo yo tala leyi Butam Mathebula va nga ta mi byela yona i mani nga va tekeli marito kambe loko ha vulavula hi Mathebula xivongo xa n'wi xi nga duma a hi amukeleni tatana Daniel Mathebula la hi bula na vona lava vona va suka ka TAC tanihi coordinator hi la ku ta twa ku tanihi TAC va ri yini loko hi languta ka timhaka leti ti ngele ku vulavuriweni hey Afrika-Dzonga yi nga ha ya mahlweni yi pfuniwa hayi yi nge hi pfuniwi hi ndlela leyo TAC Treatment Action Campaign I mukondleteri a Limpopo khalanga enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene enhlekani khalanga enhlekani na le ka vayingiseri loko hi ka kumbexani hi nga se nghena ka mhaka leyi nga mi vitanela yona mi nga hi nyika xifaniso xa ku loko mi vulavula hi TAC mi vulavula hi nhlangano lowu tirhanaka na yini kumbe hi nyikeni matimu na vundzeni bya ku nhlangano lowu I nhlangano wa njhani Treatment Action Campaign khalanga I nhlangano lowu nga sungula hi 1998 ti 10 ta December xikongomelo xa nhlangano lowu a ku ri ku vulavulela vanhu lava nga tsandzekaka ku ti vulavulela aka tlhelo ra swa rihanyo leswi hi xilungu nge advocacy se nhlangano lowuwani I nhlangano lowu wu xiyaxiyisaka matirhelo ya mfumo wa hina hi tlhelo ra ku nyika vaakatiko swa rihanyo ngopfungopfu hi tlhelo ra TB na HIV se hi leswi hina hi ri Treatment Action Campaign hi tirhaka swona hi tirhana ngopfu na timhaka ta swa rihanyo ku langutisisa ku mfumo wa hina wu le ku nyikeni ka quality healthcare services na wu nyika rihanyo leri hlayisekeke kumbe leri nga ra xiyimo xa le henhla kumbe service ya xiyimo xa le henhla aka vaakatiko hi leswi hi tirhanaka na swona se loko mi kha mi tirhisa xisweswo timhaka leti hi vulavulaka hi tona ta ku lwisana na xitsongwatsongwana xa HI na mavabyi ya AIDS swi twala ongeti I swin'wana swa leswi mi swi lwelaka mi tirhaka hi ku hi teka ka swoho se loko mi kha mi twa minjhekanjhekisano leyi nge le ku vulavuliweni hi mpfhuka President Trump va vekiwa xitulwini mi le ku tweni ka yini nako namuntlha sweswi hungu ri rini khalanga a byi ngheni kahle kusukela loko Trump va sayine milawu leyi va nga yi sayina na switiviso leswi swi nga tivisiwa ku ri va ta pfa va susenyana vuseketeri
hi tlhelo ra timhaka ta swa HIV aka matiko lama va ma seketelaka. Hi ta tsundzuka leswaku South Africa yi ri yoxe yi nghenisa xandla hi 33 wa ti-percent, 33 wa ti-percent ta vanhu lava hanyaka na xitsongwatsongwana aka misava leyi hinkwayo. 33 wa ti-percent ti suka South Africa yi ri yoxe. Ene mpfuneto lowu a hi wu kuma wu ta hi le ka PEPFAR kusuka kwale aka America. A wu contribute kumbe ku nghenisa 20 wa ti-percent aka budget ya hina ya 44.4 billion ya swa rihanyo. Leswi vulaka swo i ku a yi nghenisa 8 billion lembe rin'wana na rin'wana ku pfuneta aka timhaka ta swa rihanyo. Kambe a South Africa mpfuneto lowu a wu ngo tirha ngopfu mhaka ya ku tisa maphilisi ni endlela ku va aka tiko va nga chuhi ngopfu lava hanyaka na xitsongwatsongwana xa HIV ku ri mhaka ku va kuma maphilisi aka swibedhlele swa hina swa mfumo. Hi ku sweswi ku na mbulavulo yin'wana leyi hi twaka leyi kombisaka ku vanhu a va nga ha kumi maphilisi ya xitsongwatsongwana. Leswi mali leyi a yi tirha ngopfu swona a hi mhaka ya maphilisi kambe i mhaka ya ku sirhelela xitsongwatsongwana leswaku xi nga anzi ku ya mahlweni. Hi ku South Africa yi na xitsongwatsongwana xa le henhla ngopfu ku tlula matiko laman'wana hinkwawo ya misava. Hi hina hi nga ka number 1. Se leswi nga ta humelela Khalanga hi khumbeka ngopfu hi mhaka ya ku loko ho languta 13,815 wa ti-professional staff a khumbeka ka mhaka leyi hi mhaka ku mali leyi a yi pfuna ku nghenisa xandla ka ku va vanhu lava va kota ku hi tirhela hina aka ndzawulo ya swa rihanyo ngopfungopfu ka swibedhlele swa hina swa mfumo. Ku tlhela nakambe ku va na ku khumbeka ka 1,984 wa manese ku katsa na ti-midwives masungakati manese lama hi pfunaka ku beburisa. Loko mu swi languta mi ta swi vona ku la a ha vulavuli hi HIV hi ri yoxe, hi vulavula na hi manese lama nga kotaka ku pfuna hambiloko munhu a nga ri na xitsongwatsongwana xa HIV kambe ku landza ti-service tin'wana aka swibedhlele swa hina. 199 wa ti-pharmacist na ti-pharmacist assistant va khumbeka aka mhaka leyi na vona. Hi mhaka ku na xiphemu xo karhi xa mali lexi pfunetaka ku nghenisa xandla aka miholo ya vona. Ku na 178 wa madokodela ti-clinical officers lava khumbekaka hi xiboho lexi. 53 wa ti-laboratory staff na vona va khumbeka hi mhaka leyi. Kambe lava khumbekaka swinene ka mhaka leyi i 8,284 wa ti-community health care workers. Manese ya hina ma le makaya lava fambaka va hi pfuna emakaya. Swi hi pfuna ngopfu aka ku preventa xitsongwatsongwana xa TB. Hi mhaka ku i vanhu lava pfunetaka ku vona ku vanhu va nwa maphilisi emakaya na ku va adhera ka maphilisi masiku hinkwawo na. So swi le ku hi vangeleni ka problem mhaka ku swi vula ku ri loko ha vulavula hi timhaka ta ku sirhelela xitsongwatsongwana swi vula ku 228 wa vana lava va nga velekiwaka South Africa hi siku va nga velekiwa va ri na xitsongwatsongwana xa HIV. Hi mhaka ya ku hi ta va hi kha hi tsandzeka ku sivela xitsongwatsongwana kusuka aka vamhani lava nga na xitsongwatsongwana ku ya ka vana va vona. Swi tlhela nakambe swi hi khumba hikuva a ku ri na vanhu lava a va kamberiwa hi ti-lay counselors lava va dependa ka mali leyi ku kuma muholo. A va kambela vanhu vo ringana 1,024 hi siku. Leswi vula ku vanhu va 1,024 va nge hi kamberiwa. A va tlhela nakambe va hi pfuna ku vona leswaku vanhu va 1,035 va nghenisiwa aka pfhumba ra ku teka maphilisi. Leswi vula ku swo i ku nhlayo leyi hinkwayo leyi ni hi hlayaka ya khumbeka ka mhaka leyi. Se mhaka i ku swi vula yini aka hina hi ri action campaign xikan'we na maAfrika-Dzonga lama hi ma vulavulelaka ku vona leswaku va kuma maphilisi hi mfanelo masiku hinkwawo. Leswi vulaka swo hi leswi hi na 95 strategies. Kumbexani ni khomele tani ni ta mi nyika timinete timbirhi hi hetisa loko hi vuya ka mavhengele lama ni khomela tani sungula ni humbela. I tatana Daniel Mathebula va suka ka TAC tanihi coordinator a Limpopo va ka va hi nyika xifaniso mba twile kha vulavula hi tinomboro. Hi leswi nhlangano wa vuhaxi wu tirhaka swo leswi ku tisa swikandza eka tinomboro leti mi vulavulaka hi tona. Loko n'wana ku vulavula Donald Trump se hi vulavula hi vanhu lava hi kha hi vulavula hi vona mutla.
La ayisukeli mhaka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona. Ile kamkana lona FM komba ndlela na kuna Afrika wa vulavula a hitseleni na tatana Daniel Mathebula la ku ya ka but amu Mathebula swisinyana kambe ke ninga se ya ka bona a hitseleni Khalanga ni tsakisa ku mbekele tinomboro ka mbulavulo leyi vulavulaka yo hindlela leyi kambe loko ngani vona Sherwin Bryce Peace la wa nhlangano wa Afrika Dzonga komisa ku hayi Afrika Dzonga ya ta ya mahlweni yi pfuniwa kambe n'wami nga mbulavula sweswi mi kha mi kombisa ku loko leswi swo ka swi nga endleki swi ta khumba njhani TAC se mi kume na 95 sungulani kwala ya 95 i ti-strategies i ti-plan ta mfumo kahle i ta World Health Organization ta ku lwisana na xitsongwatsongwana xa HIV 95 yo sungula i mhaka ku 95% ya population ya South Africa va fanele va kamberiwa xitsongwatsongwana kasi 95% ya vanhu lava nga kamberiwa xitsongwatsongwana va kumeka va ri na xona va fanele va nyikiwa maphilisi 95% yo hetelela swi vula leswaku lava va nga ku nyikiweni ka maphilisi va fanele va va viral suppressed swi vula ku xitsongwatsongwana xa vona xi fanele xi nga ha vonaki swi hi vuyisela laha ka leswi ya amkhambula swona muku va kona van'wana lava ngo HIV a ya ha dlayi masiku lawa leswi ya hina hi xihina hi swi vita ku EU equals U undetectable is equals to untransmittable xana ku ya endleka yini hi mapfhumba lama ku ta endleka yini hi mapfhumba ya vamanana lava va velekaka vana va ri na xitsongwatsongwana ku ta endleka yini hi mapfhumba ya manese ya le kaya lava hi va vitanaka ti-community health workers swi vula leswaku ku ta tlhela ku va na ku andza ka ku pfumaleka ka mintirho Afrika-Dzonga xikan'wekan'we swi vula yini eka ti-infection ta hina leta 33% a swi vuli leswaku ti ta andza ke hi mhaka ya ku misivelo ya xitsongwatsongwana xa HIV yi ta va yi ri limited and swi vula leswaku mfumo wa hina a wu nge swi koti hinkwaswo ku swi fikelela hambiloko ku ri na leswi wu nga kotaka ku swi fikelela kambe hambiswiritano hi ta yimela 90 wa masiku ya fika va reviewa va hi nyika nhlamulo let's hope for good kambe xivutiso i ku khale ku mpfuneto lowu khawuta kasi loko n'we mga mpfuneto wa ampfimi kha mi kunguhata ku okay vangwa leri hi ta ri pfarisa leswi loko swo tshika swinditse leswi a mi pfimi ndla swona sweswo swa antswanyana aka Afrika-Dzonga Khalanga ku na matiko lama a ma tirhisa mali leyi ku va nyika nese ti-salary xivutiso i ku humelele yini andhaka loko mpfuneto lowu yimisiwile ematikweni ya vona hina swa antswa mfumo wa hina wa swi kota ku holela manese man'wani hi mali ya vona va swi kota ku xava treatment hi mali ya vona va ri mfumo kambe ku na matiko lama hi swi tivaka swinene matiko yo fana na vo Mozambique ha swi tiva ku ma khumbeke ku tlula leswi hina namuntlha hi nga ku vulavuleni hi swona Khalanga ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo swinene enkomo va lava hi bula na vona nkulukumba Daniel Mathebula va suka ka TAC Limpopo tanihi mukondleteri hi ndlela leyi na ku ya ka kale mi khambe hi karhata xivongo xa n'we xi nga duma vasivari wa mina va Maluleke vakon'wana va ku hayi loko ya hale Maluleke hi lewu nongonoko hi muhaxi Mathebula sweswi wana ni kha ni vulavula na tatana Daniel Mathebula sweswi ni ya ka mani ka tatana Amu Mathebula hi loko la ta komba ku na xa hina xivongo xa fika nkama un'wana xi va na matimba kambe nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu mikarhi ya ku tala loko yingisele xiyanimoya ta twa hi kha hi ku haya mavhengeleni loko hi ku hi ya mavhengeleni hi va hi kha hi tisa swinavetiso swa mavhengele na mabindzu hi ku hambanahambana ka wona se xivutiso ku ta va ku ri mhaka leyi yi endlekisa ku yini ku na ra we vhengele ri hetelela ri twala lava swi tivaka kahle kantswa i product manager ka nhlangano wa xo Afrika-Dzonga eka switichi leswi hinkwaswo swa Limpopo ku nga Munghana Lonene FM Thobela FM na Phalaphala FM ku nga tatana Amu Mathebula hi vola va hi lava ku va hi bula na vona hi ndlela yaleyo hi twa ku va angula va ku yini ka mhaka leyi hi bulaka ha yona hi ndlela yaleyo Khalanga inhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM ayi Khalanga mi pfukeni epfukeli hi ngo vona buti swinene ngopfu mina ni nga va ni nga swi hlamuselangi kahle Khalanga ni kombela mi hlamusela vayingiseri ku Amu Mathebula loyi i mani na koho
i khumbeka njhani na switichi lexi xa Munghana Lonene ka FM kumbe na sweswin'wana swa Thobela na Phalaphala na van'wamabindzu lava va nga na mabindzu lava nga va ku va yingiserile eka nkarhi lowu? Inkomu Khalanga, ni rhandza ku mi xeweta na vayingiseri na muhumelerisi. Mi swi veke kahle Khalanga, Mathebula i mufambisi wa swa vunavetisi ka Munghana Lonene, Phalaphala na Thobela, yi vitaniwaka Limpopo Khombo, loyi a nga swi dyondzela tlhela swi tokotela swinene leswa vunavetisi. Loko mi ku mi swi dyondzele mi swi tokoterile swi vula yini? Swi nga va swi vula ku loko munhu a ta kota ku tsundzuxa van'wamabindzu ku na swilaveko swo karhi leswi lavekaka? Ni khensi xivutiso xo Khalanga, xivutiso kahle swinene. Ku navetisa swi nga komba swi olova kambe swi na sayense yikulu eka swona. Mi ta vona mabindzu lama mo fana na va Unilever lamakulu ma kota ku thola tikhampani tin'wana ti vitaniwaka ti-agency ku ti va pfuna hi strategy, creative na ku ndla yo media planning. Hi swona swi endlaka leswaku swi fanela ku hi tsundzuxa na van'wamabindzu va hina na ku hi va pfuna tanihi SABC. A hi vuyeni ka Munghana Lonene FM. Mi nga hlamusela ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku munhu a nga teka xiboho tanihi n'wamabindzu ku navetisa ka Munghana Lonene FM na swo ku hetelela ku va ku ri vuvekisi bya kahle? Mi swi veke kahle loko i vuvekisi Khalanga. A hi nge mi kota ngopfu cina Khalanga mara mi cinela a xinyami na swi tivi hi munhu se a swi ngo to mi pfuna nchumu. So mi fanele mi endla vuvekisi ka mavun'wa leswaku vanhu va ta mi vona. Se ku navetisa ka Munghana Lonene Khalanga mi kota ku vulavula na vanhu vo ringana 1.4 million. Loko mo va mi ri n'wamabindzu mi kuma tikhasimende ku nga 1% ya 1.4 yi ta va 14,000 wa tikhasimende. A yi ku vuyeriwa sweswo. Yes. Kambe ku vuyeriwa ha ku twa kambe ku na mhaka leyi ku vanhu va ku hey ku navetisa ka Munghana Lonene swi fanele swi durha ngopfu swi lava mabindzu lamakulu ku nga ri hina van'wamabindzu lamatsongo. A hi sunguleni laha Khalanga before ni hlamula ku durha. Ku navetisa Khalanga i ntiyiso a hi mahala ku na ntsengo wo karhi kambe Khalanga a hi leri ya ri swa mabindzu lamakulu. Bindzu rin'wana na rin'wana nga kota ku va ri navetisa eka Munghana Lonene FM. Ende loko vulavula hi timhaka to durha Khalanga, Munghana Lonene ya ha ri n'wana switichi leswi swi nga hansi swinene hi ku ya hi ti-price. Hikuva ni vulavule hi 1.4 million ya Khalanga, loko mi vulavula na vayingiseri va hina Khalanga hi ku ya hi xirediyo ku vulavula na 1,000 wa vanhu swi costa 43 rand, laha loko aka ti-radio tin'wana mi langutile va 200 ku ya henhla hikuva vayingiseri va vona i vatsongo. Se i swa bindzu rin'wana na rin'wana ende swa affordeka swinene. Minkarhi ya ku tala mi ta twa vanhu va kha va ku hina ha swi lava ku navetisa ka Munghana Lonene kambe xivutiso ku ta va ku hi ta pfuneka ke ku va hi endla swinavetiso leswi swi nga hetelelaka swi koka rinoko ka vaxavi. Loko ri ku ha pfuneka ku na maendlelo yo karhi lama mi ya endlaku n'wina tani hi varhangeri kumbe hi vanavetisi ka switichi leswi? Tanihiloko ni vurini Khalanga, tanihi ni ri ni mufambisi a tirhi ni ri nexe, ni na vatirhikulori lava nga kota na vona swinene ku va va pfuna van'wamabindzu lavakulu na lavatsongo hi timhaka ta vunavetisi. Laha hi kota ku va hi pfuna Khalanga ku xinavetiso xi tsarisiwa ku yini, ku swi hambana. Mi nga tsala xinavetiso xi ndhundhuzela, mi tsala xinavetiso xa ku swa hela sweswi tanani. Se maendlelo ma kona ma hambana, so xi ri na vuthekiniki na vusayense. Se lava ni tirhaka na vona hayi Khalanga va tokote swinene and va swi kota ku swi endla. I sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM va lava hi nge le ku buleni na vona i tatana Amo Mathebula i murhangeri kumbe mufambisi wa xiyenge xa vunavetisi eka Munghana Lonene FM, Phalaphala FM na Thobela FM ku nga Limpopo Khombo. Va kha va hi nyika swifaniso swa ku hi nga famba njhani ku endla leswaku munhu a hetelela a tikuma a kha a navetisa hi ndlela yaleyo. Na xivutiso la xa nkoka swinene Khalanga lexi xi vulavulaka hi timhaka ta vunavetisi. Ni lava ku ni mi vutisa xona ivi ni ya mavhengeleni mi vuya mi ni hlamula xona loko hi kha hi hetisela. Xana ku nga va ku ri na maendlelo yo karhi lama tanihi n'wamabindzu hambi hi lontsongo hambi hi lonkulu ni nga endlaka ku va ni hetelela ni tikuma ni kha ni navetisa ka Munghana Lonene FM ke nako n'wina na xipano xa n'we hi mi kuma njhani? Nhlamulo yaleyo mi ta nyika yona loko hi vuya mavhengeleni. Se twananini a ni lave a ni ku kumbe va ta ku
kambe a va ndlangi kambe hambiswiritano hi leswi ni lavaka ku hi ta kota ku va hi swi twa ku n'wina kwala mi nga koho mi nga nghena njhani ka ku va mi hetelela mi tikuma mi kha mi navetisa eka Munghana Lonene FM. Loko ri ka una xo tsala tshama u ri endleve ta kota ku twa ku loko i lava voho kumbe xipano xa voho i va kuma kwihi hi ndlela yeleyo. Sweswo swi ta endla yini? Swi ta endla leswaku i kota ku va u ya u navetisa eka Munghana Lonene FM i vulavula na vayingiseri va ku tlula 1.4 wa mamiliyoni siku na siku hi ndlela yoleyo. Se leswi hi nga ta va kha hi fambisa swona miyingiseri wa Munghana Lonene FM andaka leswi sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM hi selele timinete tinharhu ka bulu leri na tatana Amu Mathebula. Khalanga nhlamulo ya n'wina yi ri yini? Dikhensi Khalanga ende laha hi laha a hi lava ngopfu kona ku navetisa ka Munghana Lonene kumbe SABC ku angarhela swi olove swinene. Vanhu va nga fambi va rhobiwa, va nga fambi va byeriwa swo ka swi nga ri swona. Tanihi SABC hi tiyisise leswaku hi va na ti-sales people aka South Africa hinkwayo. A Giyani na yena Izzy Mavokani loyi a hi pfunaku, and then aka province yin'wana na yin'wana ku na le Polokwane hi na tona ti-sales people. Se a swi bohi vanhu lava nga Giyani va nga Phalaborwa va kuyikwihi va travel va ya kule. Ende a ni lava ku vula leswin'wana mi nga tshiki mabindzu ya n'wina ya fa kumbe ya tsandzeka ku navetisa hi ku hleketa leswaku swa tika ku navetisa kumbe i swa lavaya kumbe loko swa mangova swi mi fanelanga, kambe na n'wina mi nga swi kota ku kurisa bindzu ra n'wina ri ya emahlweni. Loko mi hi lava mi teke xiboho tanihi mufambisi leswaku na mina ni kota ku va ni fikeleleka, so ni ta siya na nambara ya mina laha leyi mi nga ni fonelaka ka yona mi ni vutisa swivutiso hi bula hi nexa. So nambara ya mina Mukhalanga i 071 908 4832 071 908 4832. Kumbe xani lava nga ti-email va ntsalela email ka mathebula@sabc.co.za. Mathebula leyiwani hi le ya V Khalanga va fanele va tiyisisa ku va tsala mathebula ya V. Na swi vona van'wana va sungule ku ni fonela already hi ta burisana. So vula ku mi le ka platform leyi ku nga na munhu a nga lo tshama sweswi na nomboro kambe hambiswiritano Khensile Khalanga va na Nhlekani Lonene ku dya ku engeta? No, ni khensa ngo Khalanga mi va na siku lerinene inkomo. I mufambisi tlhelo ra timhaka ta navetisi ka nhlangano vuhaxi wa Afrika-Dzonga navetisana hi ndlela yaleyo. Sweswi ha khupuka hi ku khupuka laha ya ku kona sweswi ya ka xiphemu lexi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va R Funerals lava vengeri va lava ku va bula na hina hi bula na tatana Dankie Maluleke hi vo murhangeri eka R Funerals. Se hi ta va hi kha hi bula na vona sweswi kwala ka Munghana Lonene FM hi ku ka Afrika wa vulavula hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Dankie a khensa swinene. Mina na swi tiva ku nomboro ya n'wa yi timiwa 072 a yi timiwi un'wana se le ku foneni khensile swinene ku va mi hindela hi khensile swinene yanani mahlweni mi korhokela vaaki hi mbhoni hi twile kwala moyeni. R Funerals switshembiso swa yona swa fikeleriwa inkombutphethe a khensa sweswo miyingisero Munghana Lonene FM xiphemu xexo nongonoko xi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa va R Funerals. Sweswiwani hi fika makumu ka nongonoko Afrika wa vulavula humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pat Mathebula mahungu emisava ya awara mbirhi hi lawo andaka wo nongonoko i dzumba na mina Nhlekani wa vulonene ni tata Edzani nkowankowa ngiyani le